this year on Real Life 2014. Jesaja 14 ja me jätkame siis seeriat Reaalne elu 2014 ja meil on juba 27. osa selles. And as disciples of Jesus, Jeesuse jüngritena või järgijatena we need to have understanding about what it is that we believe. meil on vaja selget arusaamist selles, mis on see, mida me usume. And our Wednesday night Bible studies that we have when we come together as a church. Need kolmapäevaõhtused piiblitunni, mis meil siin on, kui me saame siin kogudusena kokku. Over the past couple of months, we've been kind of looking at the foundation of what it is that we believe as Christians. Viimaste kuude jooksul me oleme väga sügavalt uurinud seda, mis on need fundamentaalsed põhitõed, mida me kristlastena usume. And as a believer, we need to know what we believe. Ja usklikuna meil on vaja teada, mis on see, mida me usume. But we also need to know why we believe it. Aga teiseks on meil vaja teada, miks me seda usume. And these are things I think every Christian needs to know for themselves. Ma usun, et need on asjad, mida kristlased peaksid igaüks ise teadma. And I do my best to try to teach everything in a way that one builds on top of another. Ja ma üritan väga nagu õpetada sellisel viisil, kus nagu üks teema nagu klapib järgmisega ja et nad ehitavad üksteist nagu ülesse. And I can't teach everything about every subject. I think you understand that. Ma loodan, et sa saad aru, et igast teemast ma ei saa absoluutselt kõike rääkida. The subjects that we talk about just give you enough information to know it. Et need asjad ja need punktid, millest me räägime, et need annavad sulle piisavalt informatsiooni, et sa teaksid seda. But if we taught everything about every subject, we would never get very far. Aga kui me igas teemas õpetaksime absoluutselt kõike, mida on võimalik, siis me ei jõuaks väga kaugele oma teemades. So my goal is just to give you enough to stand on. Seega minu eesmärk on anda sulle piisavalt informatsiooni, et sa saad seista selle peal. And that you would be able to dig into the Word of God and get more out of it for yourself. Ja et sa saad ise sukelduda Jumala sõnasse ja uurida seda iseenda jaoks. And so recently, as I said, I've been teaching some very important things, I think, for the life of a believer. Seega, nagu ma ütlesin, ma olen viimasel ajal õpetanud asjadest, mis ma usun, et on väga olulised teemad kristlase elus. I've been trying to teach this in an order that I felt would make the most sense to you. Ja ma olen rääkinud asjadest ja punktidest sellises järjekorras, mis ma usun, et oleks sinule kõige loogilisem. So I encourage you to go back online and listen to the Wednesday night teachings. And just kind of refresh yourself as we go along in Seega ma this. julgustan sind ka veebist uuesti vaadata ja kuulata neid teemasid, mida me oleme siin viimastel kolmapäevadel rääkinud. But earlier in the fall, we were talking about how the Bible can be trusted. Aga varasemalt siin sügisel me rääkisime sellest, kuidas meie saame usaldada Piiblit. And that the Bible is a book inspired by God. Ja et Piibel on raamat, mis on inspireeritud Jumalast. And that it is, it has no error. It is truth. Et see on täielik tõde, et selles ei ole vigu. But anyway, the Bible is amazing. Ühesõnaga, Piibel on võrratu. And it is what we can believe, what we could trust, what is in here. Me võime tõesti kindlad olla ja usaldada seda, mis siia kirja on pandud. And then we talked about God and how he is three, but he is one. Siis me rääkisime ka Jumala kolmainsusest, et kuidas tema on kolm, aga samas ta on üks. And we serve the Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Ja et Spirit. meie teenime ja me usume Jumala kolmainsusesse, me teenime Isa, Poega ja Püha Vaimu. And then we looked at the three parts of man. Ja siis me vaatasime inimese kolme osa. That man is a spirit, he has a soul, and he lives in a body. Et inimene on vaim, kellel on hing ja ta elab ihus. And then the last time that I was teaching on Wednesday nights, we talked about angels. Ja viimasel kolmapäeval me rääkisime inglitest, kui ma õpetasin. Excuse me. And and so we believe I'm hitting puberty. Mul hakkab häälemurre. But we believe that we serve a living God. Aga point on selles, et me teenime elavat Jumalat. Amen. Amen. And this is not just something that man made up. Ja et see ei ole lihtsalt midagi, mis inimene on välja mõelnud. I want you to know there's no way man could put all this together. Ma tahan, et sa mõistaksid seda, et ükski inimene ei suudaks sellist asja peale lihtsalt tulla või Over panna all sellist these asja kokku. thousands of years to make it relevant for us today. It's impossible. Läbi tuhandete aastate, et inimene paneb sellist asja kirja ja et see oleks meile arusaadav tänapäeval. And so we need to know where we are. Seega meil on vaja mõista, kus kohas meie oleme. And who we serve. Ja kes on see, keda meie teenime. And when we realize the gift that we have been given, Ja kui me mõistame seda andi, mis meile on antud, this wonderful relationship that we can have with an almighty see God, imeline suhe, mis meil saab olla kõige kõrgema Jumalaga, then we can be able to rise up against everything that would come against us. siis me suudame tõusta kõrgemale ja astuda vastu kõigele, mis meil vastu tuleb. But as a believer, I think we also need to know
who is against us. aga usklikuna ma usun, et on väga oluline ka teada, kes on see, kelle vastu me oleme. And so not only do we have an awesome God, seega mitte ainult ei ole meil imeline Jumal, you need to know that we do have an enemy in life. sul on vaja teada ka seda, et sul on elus vaenlane. And tonight, that's what I want to talk about. ja täna on see, millest mina tahan rääkida, just see. I'm going to talk about Satan. me räägime täna saatanast. And now, maybe I don't want to talk about Satan. I don't know ma what ei to taha do. saatanast rääkida. But I'm not here to glorify Satan in any way. ma kohe alguses tahan sulle selgeks teha, et ma ei ole siin selleks, et mingilgi viisil kiita saatanat. And I'm not going to give him any unneeded time or unneeded attention at all. ja ma ei kavatse talle anda üldsegi mingit vajamatut aega või aega, mida ta ei vääri. Those of you who've come to this church for a while, you know that I'm not a big talker about the devil. Teie, kes te olete siin koguduses käinud, palju te juba teate, et mul väga ei meeldi rääkida saatanast. I would rather just kind of ignore him and focus on my God. pigem ignoreeriks teda ja keskenduks Jumalale. But a believer needs to know that they have an aga enemy. usklikul on vaja teada, et tal on vaenlane. And we need to know about our enemies meil on vaja teada oma vaenlase kohta. so that we can defeat our enemy. selleks, et me saaksime olla võidukad oma vaenlase And üle. so we want to know what the Bible says concerning this. seega me tahame teada, mida piibel ütleb selles teemas. And I think many believers, they don't know what they believe. ja ma usun, et paljud kristlased ei tea, mis on see täpselt, mida nad usuvad. And there's a lot of confusion about the devil ja on väga palju just arusaamatust, mis puudutab saatanat. because, they just don't know. sest inimesed lihtsalt ei tea sellest midagi. People haven't studied it or they haven't heard the truth. inimesed ei ole uurinud selle kohta või nad ei ole kuulnud seda tõde selle So I kohta. want you to gain some knowledge and gain some understanding tonight seega ma tahan, et täna sina saaksid arusaamist ja tarkust sellest, so that you're going to be better equipped for your future. et sa saaksid oma tuleviku suhtes olla paremini varustatud. I want you to be smarter. ma tahan, et sina oleksid kavalam ja targem. And I think as the Wednesday night crowd, you have an ja advantage ma usun, et kolmapäevase grupina sul on eelis, because you come and you learn what it is the Bible has to say. sest sa tuled ja sa uurid, sa tahad teada, mis on see, mida piiblil on öelda. And I think that God will reward you for ma being usun, et here. Jumal kindlasti tasub see sellest, et sa oled siia tulnud. And as you apply this information, apply this knowledge to your kui life, sina rakendad seda, neid teemasid, neid punkte enda elus, you're going to live your life at a higher level. siis saad elada kõrgemal tasemel enda elus. And so what does the Bible say about that spiritual bully, Satan? see, mida piibel räägib meile sellest vaimsest kiusajast, kelle nimi on saatan. When some people think about the devil, their picture of the devil mõned inimesed, kui nad kujutavad ette saatanat, siis nende pilt on selline, is a cartoon. et mingisugune multikas. It's a red guy with a pitchfork and horns. mingisugune punaseks värvitud tüüp, kellel on sarved ja kellel on nii-öelda hark käes, And a tail. kellel on selline saba, kellel And saba otsas on noolekene. they have that picture of Satan. siin on saatana selline pildikene. And I think that's absolutely wrong. ja ma arvan, et see on täielikult nii-öelda vale. And some people have an idea about Satan that he's the one in control of everything bad. mõned inimesed arvavad, et saatanal on kontroll kõige selle üle, mis on halb. And when they've done something wrong, ja kui nemad on midagi valesti teinud või midagi halba teinud, people and even Christians say, well, it was the devil that made me siis do that. inimesed ja isegi kristlased ütlevad, et see oli saatan, kes sundis mind seda tegema. The devil planted that in me and, he just made me do it. et kurat oli see, kes istutas selle minu sisse ja sundis mind seda tegema. That is absolutely wrong. ja see on ka täielik eksitus. The devil doesn't make you do anything. saatan ei saa sundida sind tegema mitte kui midagi. Well, then why did I sin? miks ma siis pattu tegin? You sinned because you wanted to. sina tegid pattu sellepärast, et sina tahtsid teha pattu. Hello. Don't Hello. blame the devil ära süüdistad saatanat for your selles stupid mistakes. sinu lollide vigade pärast. Now, can he present opportunities? Absolutely. nüüd, kas saatan saab esitleda meile igasuguseid võimalusi? absoluutselt. But how many know it's your choice? aga paljud teavad, et valik on sinu. You choose to do it or not. sinu valik on, kas sina teed seda või sina ei tee seda. You can't sit there and say, well, I just couldn't help myself. sa ei saa öelda, et ma ei saanud vastu panna. The devil made me do it. et saatan sundis mind tegema seda. No, we choose the way we live our life. tõde on selles, et meie otsustame, kuidas meie elame enda elus. And so in this media-driven culture that we live in ega today, selles meedia poolt nii-öelda võib öelda juhitud või kontrollitud maailmas, kus me elame, it's the whole culture tries to minimize Satan. Have you noticed kogu that? kultuur üritab võimalikult minimaliseerida saatanat. Tries to make
him almost unbelievable. üritab teda peaaegu uskumatuks luua. A big red man with fire shooting out of his eyes. Et suur punane mehikene, kellele silmadest tulevad siia punased laserid või leegid. It makes people say, oh, that's not real. See paneb inimesi mõtlema, et kuule, see küll ei saa tõele vastata. Satan isn't real. Saatanat pole olemas. Do you believe in that myth? That's just an old myth. Kas sa usud seda müüti? Mina küll seda müüti ei usu. That can't be real. See ei saa vastata tõele. And so the society that we live in is totally warped to the way that people think about the devil. Seega see ühiskond, kus me elame, on vägagi mõjutanud ja mullinud seda vaadet, mis meil on saatanast. And I think that has been his plan all along. Ma usun, et see on algselt tema plaan olnudki. He wants to make God small. Tema tahab teha Jumalat väikseks And he wants to make himself small. ja tahab ennast ka nii-öelda väikseks muuta. Because when we don't believe in a big God, Sest kui meie ei usu suurde Jumalasse and we think the devil is little too, ja me arvame, et saatan on ka tillukene, our enemy will overpower us, siis meie vaenlane saab olla võidukas meie üle. and we'll have nobody to turn to for help. Ja meil ei ole mitte kedagi, kelle poole pöörduda, et abi saada. Does that make sense to you? Kõlab loogiliselt. So Satan wants God to be small. He wants him to be small in our eyes. Saatan tahab, et meie silmis nii Jumal kui ka tema ise oleks väike. So that we feel like the devil made me do it and I have no help from God. Et meie mõtleks selle läbi, et saatan sundis mind seda tegema ja Jumal ei aidanud mind. Or the devil can just destroy our lives. Või siis saatan saab täielikult hävitada meie elu. And we're just standing there in shock, not understanding what's going on. Kus me lihtsalt seisame ja oleme šokis, sest me ei mõista, mis meie ümber toimub. And so you need to know this. The devil is not a myth. Seega sul on vaja esiteks teada seda, et saatan ei ole müüt. Satan is real. Saatan on tõeline, ta He on has olemas. power. Tal on vägi. And he is an enemy of the church. He's the enemy of your life. Ja tema on koguduse ja tema on sinu elu vaenlane. And you need to be very aware of him. Ja sa peaksid olema väga teadlik temast. And I think some people have the Hollywood image of Ka Satan. paljudel inimestel on selline hollywoodlik vaade saatanast. And they have this extreme fear concerning him. Ja mis puudutab saatanat, neil on täielik hirm tema suhtes. And some people say, oh, I just love to go to movies where I'm so scared I could hardly even, Et mõned inimesed räägivad, et mul meeldib minna kinno vaadata õudukaid, et ma lihtsalt läksin nii hirmul, et ma ei taha liikuda kuskile või mis iganes. Yeah, right. We can say lots of things there, but I won't say palju it. asju seal öelda, aga I'm in church, I'll me be ei good. keskendu täna sellele. All right, but anyway, that extreme fear that people like to have, listen, that should not be a rush that you enjoy. Aga selline äärmuslik hirm, nii-öelda, mis sind võib tabada, et see ei ole miski asi, mida sa peaksid nautima enda elus. And I don't know about you, but I choose not to let any door for Satan to be able to come into my life. Ja ma ei tea, kuidas sinuga on, aga ma ei taha anda saatanale ühtegi sellist võimalustki saada osa minu elust. And fear is a door that would allow Satan to come into your Ja life. hirm on üks sellistest ustest, mis võib avaneda nii-öelda saatanale sinu ellu. Well, I know it's just a movie, it doesn't hurt anything. Nüüd see on ju kõigest film, see ei tee kellelegi liiga. All right, but what is it planting in your soul? Aga küsimus on selles, et mida see sinu hinge istutab. And so as a believer, Usklikuna you need to know this. You should have no fear at all. sa of peaksid Satan. teadma, et sul ei tohiks olla mingisugust hirmu saatana suhtes. All right? No fear. Saad aru, mitte mingit hirmu. Now, is he a formidable enemy? Yes. Nüüd, kas saatan on nii-öelda selline powerful. mitte väeline, vaid vääriline vastane? Yes, he is. Jah, ta on vastane. He is an enemy that has strength. Ta on vaenlane, kellel on tugevust. But we don't need to have fear of him Aga meie ei pea kartma teda. because we serve a God who has defeated him. Sest meie teenime Jumalat, kes on võitnud tema. And so we do have a real enemy for our lives. Seega tea seda, et meie elus on tõeline vaenlane And olemas. he does have power that we need to be careful Ja of. tal on väge, mille suhtes meie peaksime olema ettevaatlikud. But we can live victoriously over Aga him. me saame elada võidukatena tema üle. As a Christian and a believer in Christ, Kristlasena ja Kristusesse uskujana. we need to know that we can win. Me peaksime teadma, et meie saame võita. And in the end, we really win. Ja lõppude lõpuks me saame olla täielikult võidukad. Amen. Amen. In the end, he's done, and the book tells us how it's going to end. Kõige lõpus temaga on kaputt ja piibel räägib meile sellest, kuidas see lõpp tuleb temale. And so we need to know some things about our enemy, Satan. Seega meil on vaja teada mõningaid asju ka oma vaenlase suhtes, kes on saatan. Now, ultimately, Satan is not your enemy. Nüüd lõppude lõpuks, kui sa mõtled kõige selle suure pildi üle, siis saatan ei ole sinu vaenlane. Ultimately, Satan is the enemy of God. Kui sa suurt pilti vaatad, siis saatan on Jumala vaenlane. And he hates everything about God's purpose and God's way. Ja saatan vihkab kõike, mis on Jumala plaanis ja Jumala
in his purpose mis on and his way. Jumala tee peal ees. And he hates God's people, Ja saatan vihkab Jumala rahvast. not because you are you, Mitte sellepärast, et sina oled sina, but because you belong to God. vaid sellepärast, et sina kuulud Jumalale. And so that's why he hates you. See on põhjus, miks saatan vihkab sind. So ultimately, he is an enemy of God. Seega lõppude lõpuks saatan on Jumala vaenlane. And we see Satan appear in the Bible from time to time. Ja me näeme, kuidas saatan nii-öelda ilmub piiblis mitmel korral. And the first time we see Satan, he's in the Garden of Eden. Esimene kord, kui me näeme pilti saatanast, on Eedeni aias. And he comes and he talks to Eve and he deceives Eve. Ja ta tuleb ja ta räägib And Eevaga Adam. ja ta petab Eevat ja Aadamat. And then the last appearance that we see of Satan was when he was tempting Jesus in the desert. Ja viimane kord, kus me näeme saatanat piiblis on, kui ta kiusas Jeesust kõrbes. And he appeared and he tried to tempt Jesus about who he was. Ja ta ilmutas ennast Jeesusele ja ta üritas kiusata Jeesust selle suhtes, kelleks tema ennast pidas. And Satan tried to destroy Jesus his whole life. Ja saatan üritas Jeesust hävitada kogu tema elu. He tried to kill him as a baby, he tried to kill him as a man, Üritas seda tappa imikuna, üritas seda tappa mehena, but he was never able to get to Jesus. aga ta ei saanud kunagi jõuda Jeesuseni. And so the Old Testament does not give us much of a picture of Satan, doesn't give us much revelation of Satan. Seega Vana Testament ei anna meile väga palju ilmutust, nii-öelda, mis puudutab saatanat. But the New Testament, we could see more how he operates, how he works. Aga Uues Testamendis me saame palju rohkem näha seda, kuidas saatan toimib. And so we're going to look at both Old and New tonight. Seega täna õhtul me saame vaatama palju nii Vana kui ka Uut Testamenti. But with the New Testament, we get a much clearer picture of who our enemy is Aga and how Uues he operates. Testamendis me saame palju parema ja suurema pildi sellest, milline on meie vaenlane ja kuidas tema toimib. And here are just some of the names that the Bible gives to Satan. Ja siin on lihtsalt mõningad nimed, mis piibel annab saatanale. And these names are given to try to describe him and what he does. Need on nimed, mis on pandud selleks, et kirjeldada seda, milline tema on. And he's called the destroyer, Teda on nimetatud hävitajaks, the accuser, süüdistajaks, the deceiver, petjaks, devil, saatanaks, okay, the tempter, kiusatuse tekitajaks, murderer, mõrvariks, enemy, vaenlaseks, slanderer, somebody who talks about somebody else, nii-öelda tagarääkija, the dragon, loheks või siis draakoniks, serpent, roomajaks või maoks, thief, vargaks, the father of lies, valede isaks, the god of this age, selle ajastu jumalaks, the evil one, õelaks ja kurjaks, the prince of the air, õhuvallavürst, jah. all right, and there's a lot of other names we won't get Ja into. seal on väga palju nimesid, mis veel temale But antakse. these names describe who he is and Aga what he need does. nimed kirjeldavad seda, milline tema on ja kes ta on. But you need to know this as we go through this tonight. We're going to talk about it now. We're going to get to it at the end. Aga kõige selle lõpuks, kui me täna jõuame püandini ja kõige selle lõpuni, siis ma tahan, et sa praegu teaksid ja ka siis teaksid. Satan is already defeated. Et esiteks, saatan on juba võidetud. Amen. And concerning you, Ja mis puudutab sind, Jesus already has the victory for us. Jeesusele on juba Jeesusele kuulub võit meie suhtes. Amen. Jesus did not come to get the victory for himself. Jeesus ei tulnud selle jaoks, et alistada teda enda jaoks. That victory was already taken care of a long time Selle ago võidu eest kanti juba ammu hoolt, when Satan was thrown out of heaven. kui saatan heideti taevast minema. Right? But Jesus came to get the victory for you. Aga Jeesus tuli siia maa peale selleks, et saada seda võitu sinule ja minule. So even though we have this enemy, we have victory over this Seega, enemy. kuigi meil on selline vaenlane, meile kuulub võit tema suhtes. But we need to walk in a way that we apply that victory to our lives. Aga meil on vaja käia Live in a sellisel way. viisil või elada sellisel viisil, kus me rakendame seda võitu enda elus. And when it comes to Satan, you need to know that he is not equal to God. Ja mis puudutab saatanat, siis saatan ei ole võrdväärne Jumalaga. Amen. It's not even close. See ei ole isegi liige lähedale. There was not some great battle in heaven. Taevas ei toimunud mingisugust tohutu suurt lahingut. You ever seen some of those artist drawings where there's this great battle in heaven where angels are fighting angels? Oled sa kunagi näinud mingisugust
kunstniku pilti selles, kuidas taevas inglid lihtsalt sõidivad üksteise vastu ja võitlevad üksteisega. And this is not some close battle that's coming down to the end and we don't know who's going to win. Ja see ei ole mingisugune selline võitlus või võistlus, kus nagu me ei tea, kumb nüüd võidab. You know, hopefully Jesus comes soon because we might lose. Me loodame, et Jeesus tuleb ikka varsti tagasi, sellepärast, et muidu me võime kaotada. It ain't going to happen that way. See ei toimi asjad niimoodi. Amen. Saad aru? When it came time for God to pass judgment, it was quick. Kui Jumalal tuli see hetk, kus ta pidi nii-öelda kohut võistma tema üle, siis see oli hetkeline. Because Satan doesn't have any power that even comes close to the power of God. Sest saatanal ei ole sellist väge, mis oleks võrreldav Jumala väega. And so Satan is limited in his power. Seega saatan on oma väe suhtes piiratud. He's limited in his knowledge. Ta on piiratud oma teadmises. God is unlimited. Jumalal ei ole neid piire. Amen. God is unlimited Jumal on in his piiritud. knowledge. Ta on piiritud teadmises. Satan can only be in one place at one time. Saatan saab olla ainult ühes kohas ühel ajal. God can be everywhere all the time. Jumal saab olla kõikjal ja kogu aeg. They're not even close. Saad aru, see ei ole võrreldavgi. God created Satan. Satan didn't even, he can't create anything. Jumal lõi saatana, saatan ei loonud mitte midagi. And so there is a huge difference between God and Satan. Seega Jumala ja saatana vahel on väga suur erinevus. Satan, let's give a little history about him. Vaatame natukene nii-öelda ajalugu tema suhtes. Satan was originally created by God Saatan oli algselt loodud Jumala poolt as an angelic being. ingeliku olendina. His title, his name that was given was Lucifer. Tema nimi või see, kuidas teda kutsuti, oli Lutsifer. And he was an angel in heaven that created an atmosphere for the presence of God. Ja ta oli ingel taevas, kes lõi seda Jumala ligiolu atmosfääri. And he was not evil in the beginning. Ja alguses ta ei olnud kuri. And Satan was created as one of the highest created beings of God. Ja saatan loodi Jumala poolt üheks nii-öelda kõrgemaks looduks. And his job was to create an atmosphere for the glory of God to be able to enter in. Ja tema eesmärk oli siis luua seda atmosfääri Jumala ligiolus, et sinna saaks siseneda. And so he was to give God glory. Seega tema oli loodud selleks, et kiita ja ülistada Jumalat. And he spent his time in the presence of the Almighty Ja God. tema aeg möödus Jumala ligiolus viibides. And when he created the music and the Ja atmosphere, kui tema lõi seda muusikat ja seda atmosfääri, then the angels and the heavenly beings would worship God in that place. inglid ja kõik taevased loodud ja olendid kiitsid ja ülistasid Jumalat. And because of what he could create, Ja tänu sellele, mida tema sai luua, he got into pride. ta muutus uhkeks. Now, I don't know how that happens. I have no idea. Mul pole aimu ka, kuidas see kõik toimus täpselt. I can't tell you why he got into pride and why God made him that way. I don't know all the Ma ei answers. oska sulle rääkida, miks ta muutus uhkeks või kuidas ta muutus uhkeks, sest ma ei tea neid vastuseid. But we do know what happened. Aga me teame, et see juhtus. And so here, this highly created being, Nüüd see nii-öelda loodud kõrge olend, he got into pride. ta muutus uhkeks. And, again, he's not a creator. Jällegi, tema ise ei ole looja. He's not a creator. Ta ei ole looja. But God gave him the ability to create. Aga Jumal andis talle selle võime luua. You know, it's like you. See on nagu sina. You can, how many know that in school you can make some art and you can say, look what I did. Kui palju teavad, et sa võid olla koolis ja sa võid mingisuguse kunstiteose teha ja öelda, et näe, vaata, mis mina tegin. All right, you did that, you made that, No, olgu, sina joonistasid selle, but you are not a creator. aga sina ei ole looja. Well, I created this. Look Aga what ma lõin selle ju, olen ju. I'm just like God. God Ma created olen me. I created ma olen this. täpselt nagu Jumal. Jumal lõi minu, mina lõin selle. You know, and so you think you're creator, but God gave you the ability to create something. Sa mõtled, et sina oled ka looja, aga Jumal andis sulle selle võime luua midagi. Satan thought that because God gave him the ability to create something, that he was a creator. Saatan arvas, et tänu sellele, et Jumal andis talle võime midagi luua, et tema on ka looja. And so just because you could create something doesn't mean that you are like God. Lihtsalt sellepärast, et sina suudad midagi luua, ei tähenda, et sa oled selline nagu Jumal. But Satan got to thinking he was like God. Aga Saatan hakkas mõtlema, et tema on nagu Jumal. Satan got to thinking that he also deserved some glory and some praise. Saatan arvas, et tema samamoodi väärib seda kiitust ja au Because endale. look how powerful I am, more powerful than all the rest. Sest vaata, kui väeline ja võimas mina olen. Ma olen palju väelisem
oleksin võimsam kui teised. I could create this atmosphere that everyone will bow and worship. Ma suudan luua sellist atmosfääri, kus kõik saavad kiita ja ülistada Jumalat. And why don't I get any of the praise? Aga miks mind ei kiideta selles? Why doesn't anybody thank me? Miks keegi mind ei täna? Why does everybody thank God? Miks kõik Jumalat tänavad? I'm something special too. Mina olen ka ju midagi erilist. And so because he began to think this way, and the Bible says that he got pride in his heart, Ja tänu sellele, et tema hakkas mõtlema sellisel viisil, siis Piibel räägib, et tema muutus uhkeks enda südames. and he wanted to receive worship, and he wanted to receive glory. Ja tema samamoodi tahtis saada kiidetud ja olla ülistatud. And so to make sure that in our lives, we don't want to ever start taking glory for the things that we do. Oma elus me peaksime olema nii-öelda vaatama, jälgima seda, et me ei võtaks kiitust asjade suhtes, mida me teeme. Amen? You know, God gives you ability. God gives some people fantastic talent. Jumal annab sulle võimeid, Jumal annab erinevatele inimestele palju erinevaid võimeid. But we need to be thanking God for the talent that he's given to Aga me us. peaksime tänama Jumalat nii-öelda selle anni ees, mis tema on meile andnud. Amen? We need to give glory to him Me peaksime kiitma ja tänama teda and selle not eest, take the glory for mitte ourselves. võtma seda au endale. Use the talent he gives you. Kasuta neid ande, mis Jumal sulle annab. But let everyone know that I know that this is from God. This is not just Aga me. anna kõikidele teada, et sina tead, et need andid on Jumalalt. And when you give glory or worship, it is powerful. Ja kui sina tood kiitust või sina ülistad, siis see on väeline. And when you give glory and worship to a person, Ja kui sina kiidad või ülistad mingisugust inimest, people can't handle it. siis inimesed ei saa hakkama sellega. You look at the väga palju. people in our world today who have come out of nothing and then, you know, because of their talent, they receive all this praise and glory. Kui sa vaatad inimesi, kes võib-olla on alustanud niimoodi, et neil pole midagi olnud, aga nad on jõudnud kuskile kõrgele ja siis nad tahavad ka au saada kõigest sellest, mis nad on loonud. You've got your Miley Cyruses and your Justin Biebers and Meil people on like meie that. Miley Cyrusid ja Justin Bieberid, kes on näiteks sellised. And they don't know, we as humans, we don't know how to handle all that. Meie inimestena me ei tule toime sellega toime tulemises. When anything is available to us, Kui kõik on meile kätte saadud, everybody's worshiping us and saying how great we kui are. kõik kiidavad ja ülistavad meid ja räägivad, kui võimsad ja lahedad meie oleme, We're not built to handle that. siis meid ei ole loodud selleks, et toime tulla sellise And you asjaga. watch everyone who receives that for themselves, their lives turn out a mess. Ja kui sa vaatad inimesi, kes võtavad seda kiitust ja ülistust enda elus vastu, siis vaata, mis nende elus toimub ja kuidas need elud hävinevad. And so we can't handle the praise and the worship of people when we accept it for ourselves. Kui me võtame seda kiitust ja au inimestelt vastu, siis me ei tule toime sellega. But Satan, he wanted some glory for himself. Aga saatan tahtis samamoodi saada olla kiidetud ja olla ülistatud. So he turned and he rebelled against God Seega tema pöördus ja tema astus Jumala vastu. and he declared war against Ja tema God. kuulutas sõja Jumala vastu. What is wrong with this guy? Kuule, mis sellel tüübil viga on, ma küsiks? Satan declared war and rebelled against the Almighty God. Saatan mässus kõige võimsama Jumala vastu ja kuulutas talle sõja. Just doing that shows Lihtsalt- that he is a complete insanity. Lihtsalt see, et ta tegi sellist asja, näitab, et ta on täiesti hull. The Almighty God, you think you're better than him? Sa arvad, et sina oled võimsam kui kõik võimas Jumal. And so we know that Satan is crazy. Seega me teame, et saatan on peast põrunud. The Bible tells us he has insane rage. Piibel räägib sellest, et tal on hullumeelne raev. In Revelations 12:12. Ilmutuse raamatu 12. peatükis 12 salm. It says he has insane rage. He's so angry that he can't even think right. Räägib sellest, et tal on hullumeelne raev ja tänu sellele ta ei suuda selgelt mõeldagi. When he rebelled, he took 1/3 of the angels with him. Ja kui tema mässas, siis tema võttis 1/3 inglitest endaga kaasa. And they were deceived. Ja ta pettis neid. And they were all judged quickly by God. Ja kõikide nende üle Jumal kiiresti mõistis kohut. And they were all cast out of heaven instantly. Ühe hetke ja nad visati taevast minema. Again, it wasn't a war. Jällegi ei toimunud mingisugust sõda või lahingut. But Satan was getting some of the angels to think he was special. Aga saatan sai, Or Lucifer at that või point. Lucifer siis sellel hetkel sai panna siis mõningaid ingleid mõtlema, et tema on ka eriline. He had angels saying, "Oh, you are so amazing." Inglid hakkasid ka ütlema, kuule, sa oled nii lahe. And he was going, "Yes, I Ja siis ta am. ütles, jaa, ma olen lahe. Look what I can do." Vaata, mida ma suudan teha. And instantly God judged them. Ja hetkega saatan mõistis kohut nende üle. 1/3 of the angels of heaven and Lucifer were cast out of heaven to earth.
ja 1/3 inglitest ja Lutsifer koos nendega heideti taevast minema. And they were slammed to the earth. Ja nad nii-öelda virutati vastu maad. You know, it wasn't some little retreat. Et see on lihtsalt mingisugune taganeme nüüd. It wasn't that they were having this war and then Satan said, all right, guys, let's leave this place. Come on. See ei ole niimoodi, et nad sõdisid seal ja siis saatan ütles, Lutsifer ütles, et kuule, lähme ära siin. No, it wasn't that way at all. Ja see ei käinud niimoodi. Jesus said this in Luke 10:18. Jeesus ütles niimoodi Luuka 10:18. He said, I saw Satan fall like lightning from heaven. Ma nägin, kuidas saatan langes taevast nagu välk. How did he leave? Kuidas ta lahkus? He left like lightning. Ta lahkus nagu välk. God said, go, and he was slammed to the earth. Jumal ütles, et läinud ja nad olid läinud. Now let's look here in Isaiah chapter 14. Nüüd vaatame siin Jesaja 12. And look here in verse 12. Jesaja 14 ja 12 It salm. says, how you have fallen from heaven, O morning star, the son of dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Jesaja 14:12. Kuidas sa ometi oled helges koidutäht alla langenud taevast, tükkidena paisatud maha rahvaste alistaja. You've said in your heart that I will ascend to the heavens and I will rise my throne above the stars of God and I will sit enthroned in the mount of the assembly and on the utmost high place of the sacred mountain. Sina mõtlesid oma südames, mina tõusen taevasse kõrgemale Jumala tähtedest, ma tõstan oma aujärje ja ma istun kogunemismäele kaugel Põhjamaal. And I will ascend above the tops of the clouds and I will make myself like the Most High. Ja ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. But you were brought down to the grave, to the depths of the pit. Aga sind tõugati alla surmavalda, kõige sügavamasse hauda. And so here we see a glimpse of what was going on in heaven. Siin me näeme sellist nii-öelda silmapilgutus sellest, mis seal taevas toimus. He got to thinking he was something special, that he belonged with God. Ta hakkas mõtlema seda, et tema on midagi erilist ja et tema kuulub Jumalaga samasse That he kategooriasse. should be worshipped. Et teda peaks kiitma ja ülistama. And instantly he was put in his place. Ja hetkega pandi ta paika. And he will burn in hell for all of eternity. Ja kõige selle eest tema põleb põrgus igavesti. And so let's look here at a little bit at the way he operates. Vaatame nüüd seda, kuidas ta toimib. You know, the Bible tells us this in John 10:10. Piibel räägib meile sellest Johannese 10:10. It says that the way that he operates is he will steal, he will kill, and he will destroy. Et seal ütleb, et tema petab, varastab ja tapab. And he wants to steal and kill and to destroy anything that belongs to God. Et tema tahab röövida, tappa ja hävitada iga inimese, kes kuulub Jumalale. And the motivation behind all of his work Ja kogu tema töö motivatsiooniks on see, is pride et ta on uhke and self-glory. ja enesekiitus ja eneseülistus. This is why he does everything he does. See on põhjus, miks ta teeb kõike seda, mida ta teeb. And he wants to get people to fall to this same deception. Ja ta tahab, et inimesed langeksid samasse pettusesse. He wants people to see God the same way he does. Ta tahab, et inimesed näeksid Jumalat nii, nagu tema näeb. That I don't need God. Et mul ei ole Jumalat vaja. I'm okay just by myself. Ma saan omaette täitsa hakkama ju. Look what I can do. I can take care of my own life. Vaata, kuidas mida ma suudan teha, ma saan ise oma eluga täitsa I hakkama. don't need to serve any being. Mul ei ole vaja mingisugust olendit kiita või ülistada. I live in 2014, man. Come on. Kuule, aastal 2014, halloo. You know, we don't, we got everything we need right on the computer. Kuule, meil arvutis on kõik, mis me vajame. I don't need a God. Mul ei ole mingit Jumalat vaja. All right. If he could get you to start thinking Kui this, tema suudab panna sind mõtlema sellisel viisil, he can begin to deceive you and pull you away from the truth. siis tema saab panna sind, suudab petta sind ja tõest eemale kalduma. And, you know, people think that they're okay without God. Inimesed arvavad, et nendega on kõik korras, kui nad on Jumalast eemal. And so for us, even as a believer, I think we need to check our heart on a regular basis. Seega ma usun ka, et meil kristlastena tasuks nii-öelda kontrollida enda südant. Make sure that we have no pride. Tee kindlaks esiteks, et sa ei ole uhke. Make sure we're not after some self-glory. Tee kindlaks, et sa ei aja taga nii-öelda enesekiitust. And make sure that we don't think that we are self-sufficient. Ja et me ei mõtleks, et me ise tuleme toime. Well, I can do it all myself. Ma saan ise kõigega I hakkama. don't need anybody. I don't need God. I don't need nothing. Mul ei ole midagi vaja. Mul ei ole Jumalat vaja, mitte kedagi. Right? On nii? You don't want to get to that place Sa ei in your taha life saada sellisesse kohta enda elus. because we need him. Sest meil on vaja Jumalat. In John chapter 8, verse 44, Jesus says this about him. Johannese evangeeliumi 8. peatükis 44 salm. It says that he is a liar
räägib sellest, et tema on valetaja, that there is no truth in him, et temas ei ole tõde, and he is the father of all et lies. tema on valede isa. And so when he speaks, Kui tema räägib, the language that he speaks is lies. siis see keel, mida tema räägib, on valed. And he might speak some truth, Ta võib rääkida nii-öelda tibakest tõtt, but the truth is always going to be used for aga deception. see tõde on alati kasutatud selleks, et petta. So if he's ever speaking, Seega, kui saatan räägib kunagi he's sinuga, trying to deceive you. He's trying to pull you away from truth. siis igal juhul tema üritab petta sind ja eemale tõmmata tõest. And Satan has been deceived so long, he's become self-deceived. Ja saatan on nii-öelda nii palju petnud, et ta on iseennast suutnud petta. And the devil still thinks that he can beat God when it concerns man. Ja saatan siiamaani arvab, et tema suudab nii-öelda olla võidukas, mis puudutab inimesi. He thinks that he can still take the world and the people that God loves, take them away Ta from arvab God. ikkagi, et tema saab võtta Jumalalt ära inimesed, keda tema armastab. And he has done a good job. Ja ta on teinud päris head tööd. How many would look around our city and say he's done a good Kui job? sa vaatad siin linnas ringi, siis kui palju saavad öelda, et ta on päris hea töö You know, there's so many that have been deceived when it comes to spiritual things. Sest mis puudutab seda maailma siin, siis väga paljud on petetud, eriti mis puudutab vaimulikku maailma. And so he's doing a good job, but it's all about deception. Seega ta nii-öelda võib öelda, et ta teeb head tööd, aga samas kõik see põhineb pettusel. And anyone involved in deception, Ja kõik, kes on pettusega kaasatud, you're going to start to believe more in yourself sa hakkad rohkem uskuma iseendasse, than you are in spiritual things. kui see, et sa usud vaimsetesse And you asjadesse. become deceived. Ja sa saad petetud selle And läbi. so Satan, he doesn't do it all himself. Seega saatan ei tee kõike seda üksinda. You need to know this. Esiteks tea seda, You probably have never had an encounter with Satan et sa himself. arvatavasti ei ole kordagi elu sees kokku puutunud saatanaga. Again, he cannot be everywhere at once. He's not, Sest jällegi mõtled selle peale, saatan ei saa olla kõikjal kogu aeg. he's only him. Ta on kõigest saatana. But he has a bunch of demons. Aga tal on palju teemoneid. And the demons are everywhere on the earth, Ja teemonid on kõikjal siin maailmas, attacking man, ründavad inimesi, trying to cause man to fall away from God. üritades panna inimesi langema eemale Jumalast. And demons are not our subject tonight. Ja täna me ei räägi teemonitest. But come back next week and we're going to talk a little bit more about Aga tule demons. tagasi järgmine nädal ja siis me räägime rohkem teemonitest. But tonight I want to look just at Satan. Aga täna tahan keskenduda ainult saatanale. But he uses, the ordinary things to attack you. Aga tema saab kasutada tavalisi asju selleks, et rünnata sind. But he also uses supernatural Aga things tema to saab ka attack you. kasutada üleloomulikke asju selleks, et rünnata sind. And you need to know that anything that he tries to do against you, Ja sa pead teadma, et ükskõik mida tema üritab teha sinu vastu, as a believer, usklikuna, you have authority over those things in the name of Jesus. sul on meelevald nende asjade üle Jeesuse nimes. Amen. Amen. So is he a powerful enemy? Seega, kas ta on väeline vastane? Yes. Jah, on küll. Can he affect somebody's life? Kas tema suudab mõjutada kellegi elu? Yes. Jah. Look at the world. Vaata maailma enda ümber. They think that they don't need God. Nad arvavad, et neil ei ole Jumalat vaja. And so he can do a good job as far as attacking the people of God. Seega ta suudab teha nii-öelda head tööd selle suhtes, et rünnata inimesi. But you need to know this, in the end, he does not win. Aga tea seda, et lõppude lõpuks tema ei ole võidukas. And in the meantime, we have the name of Jesus and we have the grace of God to get through anything. Ja vahepealsel ajal meil on Jeesuse nimi ja Jumala arm selleks, et tulla läbi nendest asjadest, mis tema üritab meie vastu panna. But Satan can use demons. Aga saatan saab kasutada teemoneid, But you know what? Satan can also use people. aga tead mida? Saatan saab kasutada ka inimesi. And you probably don't want to, I probably shouldn't bring this up. Ma väga ei peaks võib-olla seda teemat kergitama, But he's probably used you. aga tead, ta võib-olla on kasutanud ka sind. Used you to make somebody mad or to ruin somebody's day. Ta on võib-olla kasutanud sind selleks, et rikkuda kellegi inimese päeva või tuju või mis iganes. Okay, wait. Let's back up. You know somebody, because I lost y'all. Okei, mulle tundub, et teie Everybody's mõtted one kaosid more. kuskil ära, okei. Yeah, it's probably me. Ja mina olen selline Now, let's back up. We know somebody Läheme that natuke Satan has tagasi. used Mõtleme, okei, me teame kindlasti kedagi, keda saatan on kasutanud. to hurt us in our lives. Selleks, et teha haiget meile meie elus. Amen? All of us have been hurt by somebody. Keegi siin elus on
kindlasti mingil hetkel meile elus They might haiget even teinud. be in this room, so don't look at them. Seega võib-olla isegi keegi siin ruumis on sulle kunagi haiget teinud, But seega ära all vaata ringi. of us have been Satan has used somebody to Aga hurt. saatan on kindlasti meie kõikide elus kasutanud kedagi, et meile haiget teha. And when you cooperate with him, Ja kui sina teed koostööd temaga, that's what Satan wants. siis see ongi see, mida saatan tahab. Satan wants you to cooperate with him and with his will and his plan, Saatan tahab, et sina teeksid koostööd temaga, tema tahtmise, tema plaanidega. and he will use you Ja tema kasutab sind, because of your ignorance. sellepärast et sul ei ole, sa oled teadmatuses. He will use you in rebellion, Ta kasutab sind ka mässamises. and he will use you in your bad attitudes. Ta kasutab sind sinu nii-öelda halbades tujudes And in doing that, he can impact other people's lives. ja läbi selle tema saab mõjutada teisi inimesi siin maailmas. And so Satan always wants to get you into a place seega saatan alati tahab saada sind sellisesse kohta, where you will live by your sinful nature and you will not live by your spiritual nature. kus sa elaksid oma patuse loomuse järgi, mitte oma vaimse loomuse järgi. And he wants you to believe that there is nothing wrong with you. Ja tema tahab, et sina mõtleksid, et sinul ei ole midagi häda, sinuga on And you kõik don't korras. need God. Ja see, et sul ei ole Jumalat You're vaja. just fine. Sinuga on kõik korras. I made a mistake, Ma tegin vea, but I'm fine. aga kõik on korras. Right? On nii? And that's how the world believes. Ja see on viis, kuidas terve maailm They're mõtleb. deceived, Nad on peetetud. thinking I make mistakes just like Mõeldes, et everybody. ma teen vigu nagu kõik siin maailmas. And then there's Christians Ja siis on kristlased, that make mistakes. kes teevad vigu. And Satan says, see, you're not really a Christian. Ja are you?" saatan ütleb, näed, sa ei olegi tegelikult kristlane. And they start thinking, well, yeah, I guess I Nad am. hakkavad mõtlema, et tead, ma vist not a very good võib-olla ei olegi. Ma ei ole väga hea kristlane siis. I guess I don't really need God Et ju siis mul ei olegi Jumalat vaja, because I'm really nothing. sest ma tegelikult ei ole mitte midagi. And we see people that once loved God and served God turn away from Ja God. me näeme, kuidas inimesed, kes on armastanud Jumalat ja on teeninud Jumalat, pööravad selja Jumalale, Because they are self-deceived. sest nad ise on ennast petnud. And when you are self-deceived, Ja kui sa iseennast suudad ära petta, you're going to begin to cooperate with the enemy, with Satan. siis ainuüksi selle läbi sa hakkad koostööd tegema saatanaga. And so this is what we need to avoid. Seega see on miski, mida me peaksime vältima. And this is what we need to know. Ja see on miski, mida me peaksime teadma. We need to have this information for our lives so that we can live a better life. Meil on vaja seda informatsiooni teada enda elu kohta, et me saaksime paremat elu elada. You know, and what happens is when somebody is self-deceived Mis juhtub, kui keegi on nii-öelda iseennast petnud and someone comes to try to tell them that they're wrong and try to tell them the truth, ja kui keegi üritab nende juurde tulla ja öelda neile tõde ja rääkida neile tõde, if they try to stop you, siis if somebody tries, if you're doing wrong and somebody kui tries to näiteks stop you, sina käitud valesti ja keegi üritab takistada sind, your mentality, your thinking is, well, they're wrong. siis sinu mõtteviis on see, et aga nemad eksivad. How many know that's human nature? Kui paljud teavad, et inimese loomus on That's selline. that sin nature. See on see patuloomus seal. Who are you to tell me? You got more Kes things oled wrong si- than I've got. Kes oled sina, tulevad ütlema, et minul on mingi viga. We can't accept that maybe we'd be wrong. Me ei suuda iseendal vastu võtta seda, et me võib-olla ise We eksisime. instantly want to rise above them and point to them and say, but Automaatselt tahame you, kerkida neist üle ja öelda, et näe, hoopis sina oled. you are worse than me. Näed, sina oled hullem kui mina. But what if they're right about you? Aga mis siis, kui neil on õigus sinu? That's what people don't even want to think about. See on see nii-öelda stsenaarium, mille inimesed ei taha mõeldagi. But in our own mind, Aga iseenda mõttes we think that we're better me mõtleme, et meie oleme paremad than most people kui enamus inimesed. because we see all the other people Sest me näeme teisi inimesi and see all they're wrong. ja näeme kõike seda, mis nemad teevad We valesti think we're better. ja me peame ennast And a paremaks. lot of times we can't even see our own mistakes. Ja paljudel kordadel me ei suuda näha iseenda vigu. And this is what Satan wants. Ja see on miski, mida saatan tahab. He wants you to destroy yourself. Ta tahab, et sa iseennast hävitaksid. He wants you to destroy your own life Ta tahab, et sa hävitaksid iseenda elu. because you've become deceived and you cannot see the truth. Lihtsalt selle tõttu, et sa oled saanud petta ja et sa ei näe tõde. And he'll get you to think, oh, forget church and forget Tema paneb Christians. sind mõtlema, et unusta kristlased, unusta kogudus. And forget all that stuff. I don't Unusta want kõik that see, anymore. ma ei taha enam seda. And he wants you to be confused Ja ta tahab, et sa oleksid segaduses. so that you would choose to live by your flesh and by your sinful desires. Selleks, et sa otsustaksid elada enda lihaliku loomuse järgi ja oma lihalike tahtmiste järgi. And when you do that, it will corrupt and it will ruin your life. Ja kui sa teed seda, siis see rikub ja see täielikult hävitab sinu elu. Now go with me to Romans chapter 8. Läheme kirja roomlastele 8. peatükki. That was my introduction. So See ei ole minu sissejuhatus nüüd. God help me get through the rest of Seega it. Jumal aitab mul ülejäänust läbi tulla. Romans chapter 8 and verse 5. Roomlastele 8. peatükk ja 5. salmist. And I want to read here a couple, about 4 verses here. Tahan siin kuskil 4 salmi teile lugeda.
Romans chapter 8 and verse 5. Roomlastele 8 ja 5 salm. It says, those who live according to the sinful nature have their minds set on what the nature desires. But those who live according to the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Roomlastele 8:5, sest kes elavad liha järele, nende meel on suunatud lihalikele asjadele, aga kes elavad vaimu järele, neil vaimsetele asjadele. And so again, it's about the mind. Jällegi, sinu mõtteviisis on asi. This is where our main battle is. See on see põhiline koht, kus meil lahing toimub meie Verse 6 6. salm. says, the mind of a sinful man is death, but the mind that is controlled by the Spirit is life and peace. Sest liha mõtteviis, see on surm, aga vaimu mõtteviis, see on elu ja rahu. How many want life and peace? Kui palju tahavad elu ja rahu? Man, I know I do. Mina tahan küll. And it goes on in verse 7, it says, the sinful mind is hostile towards God. It does not submit to God's law, nor can it do so. 7. salm, sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda. And this is the one that's tough here, verse 8. It says, 8. salm on see, mis on päris karm. those that are controlled by the sinful nature cannot please God. 8. salm siis, kes siis liha meeles on, need ei või olla Jumalale meelepärased. Those that are controlled by the sinful nature Need, kes on cannot selle please patu God. loomuse poolt juhitud ja kontrollitud, need ei saa olla meelepärased Jumalale. And so if you watch people that live this way, Seega, kui sa vaatad inimeste peale, kes elavad selliseid elusid, they live their life controlled and consumed by their sinful nature. nad elavad oma elusid, mis on siis kontrollitud ja mis põhinevad sellele patusele loomusele. You will see the result in their life is self-destruction time and time again. Sa näed ka seda tulemust, et nende elu tulemus on pidevalt iseenese hävitamine kogu aeg. And this is how Satan works. This is how he operates. See on viis, kuidas saatan toimib. And if you can, if you probably, again, he will never come and deal with you specifically. Jällegi, saatan ei tule isiklikult, et sinuga tegeleda üldjuhul. But he can manipulate your life through the different forces that he has working with him. Aga tema saab kasutada neid erinevaid vägesid, mis tema kasutuses on selleks, et mõjutada ja manipuleerida sinuga. And he can't be everywhere at once. Ta ei saa olla kõikjal kogu aeg, But he has this army of spiritual forces aga and tal on sellised nii-öelda vaimsed väed, mida ta saab kasutada, these evil demons, need nii-öelda deemonid, and they will try to influence the way that you live your ja life. nemad üritavad mõjutada seda viisi, kuidas sina elad enda elu. They will try to influence your thought life. Nemad üritavad mõjutada sinu mõtteviisi. This is the way that he will try to come in and affect you as a believer. Ja see on viis, kuidas tema üritab tulla sinu ellu ja mõjutada sind kui kristlast. He will get in and he will affect the thought life. Ta toob sinu sisse ja mõjutab sinu mõttemaailma. And now Satan, he does not know your thoughts. Nüüd saatan ei näe, tema ei tea, millised on sinu mõtted. You need to know that. Seda sa pead ka teadma. He can't read your mind, Saatan ei saa lugeda sinu mõtteid, but he can plant thoughts in your mind. aga tema saab istutada mõtteid sinu sisse. And how does he know what thoughts to plant in your mind? Kuidas tema teab, milliseid mõtteid sinu pähe istutada? How does he know what thoughts will cause you to go in a different direction than God's plan? Kuidas tema teab, et sinu mõtted panevad sind Jumala plaanist eemale minema? If he can't read your mind, how does he know? Kui tema ei suuda lugeda sinu mõtteid, siis kuidas ta suudab sellist asja teha? Well, he's watched your whole life. Ta on jälginud sind kogu sinu elu. And he has seen where you're weak and he's seen where you're strong. Ja ta on näinud kohti, kus sina oled nõrk ja kohti, kus sina oled tugev. We used to have this thing when I was going to school called show and tell. Anyway, yeah. our whole life, we're just showing and telling the devil. Ühesõnaga, terve elu läbi me oleme saatanale näidanud ja rääkinud asju enda elu kohta. He knows everything there is to know by watching you. Kus saatan võib teada kõike, mis sinu kohta on võimalik teada läbi selle, et ta on jälginud sind. And so this is how he knows what thoughts will cause you to begin to think in a certain way. See on see viis, kuidas tema teab, kuidas kasutada erinevaid asju, et panna sind mõtlema mingil viisil. And if we meditate on these thoughts, we're going to end up doing the wrong thing. Ja kui me keskendume nendele mõtetele, siis me kaldume tegelikult kõrvale ja hakkame tegema neid valesid asju. And so this is how Satan works. Ja see on viis, kuidas saatan tegutseb. He uses thoughts, Ta kasutab mõtteid, he uses words, ta kasutab sõnu and he uses images. ja ta kasutab pilte. He uses thoughts, Ta kasutab mõtteid, words, ta kasutab sõnu and images. ja ta kasutab pilte. And he wants you to live a fruitless, unfulfilled life.
ja ta tahab, et sina elaksid viljatut ja täitmatut elu. He wants you to be selfish. Ta tahab, et sa oleksid isekas. He wants you to live a destructive Ta life. tahab, et sa oleksid hävitavat elu. And sin ultimately is going to lead to what? Sest patt, kuhu see lõplikult viib? What does these verses tell us here? Yeah. Patt viib surma. Sin leads to death. Patt juhatab meid surma. And so if we stay on the wrong path, we're going to end up in a place we don't want to be. Seega, kui meie jätkuvalt oleme selle vale tee peal, siis me lõpetame sellises kohas, kus me ei taha olla. And so he does have ability to influence our thoughts. Seega temal on võimed selleks, et muuta sinu mõttemaailma. And this is how he operates. Ja kuidas tema töötab, on see. This is the biggest attack that he's going to put on your See on see life. nii-öelda kõige suurem rünnak, mis tema sinu elu peale saab So panna. we've got to guard our thoughts. Seega me peaksime nii-öelda kaitsma enda mõtteid. And we've taught about this in the past, Oleme sellest several rääkinud different series. varasemalt päris paljudes erinevates seeriates. But guard your thought life. Aga sina peaksid valvama ja kaitsma enda mõttemaailma. Because in the media-controlled world that we live Sest in, selles meedia poolt kontrollitud elus, maailmas, kus me there's going to be elame, lots of images and lots of thoughts and lots of words. väga palju mõtteid, väga palju sõnu ja väga palju pilte, mis meie silme ette satuvad. And if we become focused on those Ja kui things, meie keskendume nendele asjadele, it's going to hurt us. siis see teeb meile haiget. Because those things are going to lead us to pride. Sest need asjad juhivad meid uhkusesse. Those things will lead us to jealousy. Need asjad juhivad meid kadedusse. Those things will lead us to greed. Need asjad juhivad meid ahnusesse. Those things lead us to fear, Ja need asjad juhivad meid hirmu, to lust, ihasse, to anger, vihasse, to wrong desires. halbadesse igatsustesse. And so this is where he's trying to pull you. See on see koht, kus tema üritab tõmmata sind. And he wants to lead you away from Ja God tema tahab sind eemale juhtida Jumalast. and lead you on a path of self-destruction. Ja juhtida sind sellisele teele, kus sa hävitad iseennast. And so this is really, it's not Satan that's destroying your lives. You choose to go on a path of self-destruction. Seega tegelikult saatan ei ole see, kes hävitab sinu elu, vaid tema juhib sind teele, kus sa hävitad iseennast. And so that's the bad news. Ja see on nüüd see halb uudis. All right? Let's put the brakes there. Let's talk about the good news. Paneme pidureid ja nüüd räägime headest uudistest. Because the good news is Sest head uudised selle juures on that see, Jesus has defeated Satan by the cross. et Jeesus on võitnud saatana läbi risti. And so this is what he's trying to do to every human that's alive. Seega need asjad on kõik need asjad, mida saatan üritab teha iga inimese vastu siin maailmas. Whether they're a believer or not a believer. Kas nad on usklikud või mitteusklikud. He's trying to get you on a road that you become self-deceived and self-destruct. Tema üritab sind saada sellisele teele, kus sa iseennast hävitad ja iseennast petad. And so the good news is this, Head uudised seisnevad selles, that this deceiver was fooled by God. et see petja sai Jumala käest petta. And the devil knew that when Jesus came, he came to remove the power of sin. Ja saatan teadis, et kui Jeesus tuli siia maailma, et siis ta tuli selleks, et võtta seda patuväge siin maailmast ära. So Satan understood that. Seega saatan sai sellest aru. And that's why he tried to kill Ja Jesus. sellepärast ta üritaski Jeesust tappa. Because he thought if I could kill him, he won't be able to save them from their sin. Sest ta mõtles, et kui mina saan tema ära tappa, siis ma ei suuda neid päästa, siis tema ei saa päästa neid inimesi. But what he did not understand Aga mida ta ei mõistnud, oli see, was that through killing Jesus, et läbi Jeesuse tapmise he lost the whole thing. ta kaotas kogu mängu. All right? So the deceiver was fooled. Seega petja sai petta. And Jesus was the lamb that came to take away the sins of the people. Ja Jeesus oli see tall, kes tuli, et ära võtta kogu maailma pattu. And the devil missed the whole plan of God. Ja saatan pani täiega mööda Jumala täielikust plaanist. And he led people to crucify Jesus. Ja ta juhtis inimesi selleks, et nad lööksid Jeesuse risti. Now, I'm going to give you a bunch of scriptures here. Nüüd ole valmis, ma annan sulle terve trobikonna So if you're taking notes, get ready to write some things Seega, down. kui sul on märkmeid kuskile teha, siis sa võid märkmeid teha. But if not, you go back and listen to this later. It'll be online. Aga kui sul ei ole kuskile märkmeid teha, siis sa võid hiljem tagasi kuulata online'is. But in 1 Corinthians chapter 2 and verse 8, Aga you don't need to, esimese korintlaste 2. peatükk 8. salm. it says this. It says that if they would have known, they would have never crucified the Lord of glory. Ütleb seda, et kui nemad oleksid teadnud, siis nemad ei oleks kunagi kirkuses isandat risti löönud. If Satan would have known, he would have never crucified Kui Jesus. saatan oleks teadnud, siis nad ei oleks kunagi Jeesust risti löönud. And Satan did not see God's plan Ja saatan ei saanud näha Jumala plaani. until it was too late. Kuni selle hetkeni, kui oli juba liiga hilja. And then at that moment, he was destroyed. Ja selle hetkel saatan hävitati. That the keys of death were taken Selle away. hetkel võeti surmavalla võtmed ära tema And käest. then Colossians chapter 2 Kolossastele 2.15 and verse 15, ja yes. 15. salm. Colossians 2:15 says Kolossastele 2.15 ütleb, that Jesus disarmed
all the powers et Jeesus alistas kõik väed and all of the authorities, ja kogu meelevalla and he made a public spectacle of them, ja pani nad avalikkuse silme ette, triumphing over them by the cross. olles võidukas nende üle risti peal. And so in the spirit realm, they've already been paraded. The whole devil and all his demons have been paraded as a defeated army. Seega vaimses maailmas saatan tema vägede üle on juba trammitud. And in 1 John chapter 3 and verse 8, 1 John chapter 3, Esimese Johannese kolmas peatükk 8. salm. Jesus, it says, this is the reason that the Son of God appeared. Seal ütleb, et see on see põhjus, miks Jumala poeg ennast ilmutas. He appeared to destroy the work of the devil. Ta ilmus selleks, et saatana siis tööd ja vaeva hävitada. And then in 1 John chapter 4 and verse 4, Ja siis esimese Johannese kirjas 4. peatükis ja 4. salmis says, he who is in you is greater than he who is in the world. ütleb, et see, kes on sinu sees, on vägevam kui see, kes on maailmas. Amen. Amen. So Jesus came to destroy him, and that's exactly what he did. Jeesus tuli selleks, et hävitada teda ja see oli täpselt see, mida ta ka tegi. So that when we put our faith in Jesus, he can no longer have authority over us. Selleks, et kui meie paneme oma usu ja lootuse Jeesuse peale, siis saatanal ei saa olla võimu meie elus. But now we have authority over him. Aga nüüd meil on meelevald tema üle. And never forget that the one in you is greater than Satan himself. Ära kunagi unusta, et see, kes on sinu sees, on alati väärasem kui saatan ise. You will never probably ever have to deal with Satan Sa himself. arvatavasti mitte kunagi elus ei pea ise nii-öelda silmitsi olema saatanaga. But even if Satan appeared to you, you Aga have isegi kui authority over him. saatan ilmutaks ennast sulle, siis sul on autoriteet, sul on meelevald tema üle. You might have to deal with a little demon here and there, but that's nothing. Sa võib-olla siin-seal pead tegelema mingi teemoniga, aga see ei ole mitte midagi. When you have the name of Jesus, Kui they sul on can't touch you. Jeesuse nimi, siis nemad ei saa puudutada sind. They can't touch you. Nad ei saa puudutada sind. They can't touch you Nad ei saa puudutada sind. because of the name of Jesus. Tänu Jeesuse nimele. Amen. We've Amen. got power Meil on vägi. in the name. Jeesuse Not nimel. in me, Mitte minus, vaid selles nimes. it's in him. See vägi on temas. And so we can and we should live a victorious life. Seega me saame ja me peaksime elama võidukaid elusid. And Satan was defeated on the cross. Ja saatan alistati risti peal. We know that. Me teame seda. But listen, Aga kuula nüüd. he still has a time where he's working. Tal on siiski veel aega selleks, et teha tööd. He still has a time where he can influence people in their lives. Tal on siiski veel aeg selleks, et mõjutada inimesi nendes eludes, mis neil on. He's still involved in this unbelieving world, and it's easy to see. Ta siiski tegutseb selles maailmas, kus inimesed ei usu ja seda on kerge näha. But this is the thing, his time is short. Aga asi on selles, et saatanal on vähe aega. He knows his time is Ja short. saatan teab seda, et tal on vähe And aega. he's trying to do as much as he can until he's thrown in the lake of fire. Ja selle lühikese ajaga tema üritab võimalikult palju kahju tekitada, kui tema saab enne, kui ta sinna tule järve visatakse. Go with me to 2 Corinthians. We'll turn one place here. Läheme teise korintlastes. 2 Corinthians chapter 4 Teine kiri korintlastele ja 4. peatükk. and in verse 4 here. Teine korintlastele 4. peatükk ja 4. salm. It says, and the God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel for the glory of Christ, for he who is the very image of God. Teise korintlastele 4.4, kellede uskmatud meeled selle sinase maailma Jumal on teinud sõgedaks, et neile ei paista Kristuse au evangeeliumi valgus, kes on Jumala kuju. And so Satan is at work in this world. He's still blinding the minds of those that Saatan don't teeb believe. veel tööd siin maailmas, tema pimestab neid inimesi, kes on siin maailmas. And in Ephesians chapter 2, let's go there. Ja läheme ka kiri Efesastele ja 2. peatükk. Ephesians chapter 2 and verse 2. Efesastele 2.2. It says that, says, in which you used to live when you followed the way of the world and the rulers of the kingdom of the air, the spirits who are now at work and those who are disobedient. Efesastele 2.2, milledes te käisite enne selle maailma ajastu järele, õhuvalla vürsti järele, vaimu järele, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste sees. So Satan is still at work in people. Seega saatan teeb veel tööd inimeste sees. He's at work in those who are Ta disobedient. teeb tööd sõnakuulmatute inimeste seas. Those are the ones who live under the influence of Satan. Nemad on need, kes elavad saatana meelevallal. But in Colossians chapter 1 Ja Kolossastele 1 and verse 13, ja 13. salm says that Jesus came and he rescued us from the dominion of darkness.
räägib, et Jeesus on tulnud ja päästnud meid pimeduse vallast. And so there is a darkness that is on the earth. Seega siin maa peal on pimedus. But Jesus, when we put faith in him, he takes us out of that. Aga kui meie paneme oma silmad ja lootuse Jeesuse peale, siis tema tõmbab meid välja sellest pimedusest. And if he is going to come after you, Ja kui if Satan is going to come kui after you, saatan tuleb sulle nii-öelda järele või üritab sind kätte saada, he's going to try to influence you in dark siis ways. tema üritab sind mõjutada pimedatel viisidel. And when you open yourself to him, he will be able to come in. Ja kui sina avad ennast temale, siis ta saab sisse tulla. And you need to know that even as a believer, we can be influenced by evil. Ja sul on vaja teada, et isegi kristlasena sa võid olla kurjuse poolt mõjutatud. But we have to allow that. Aga selleks me peame lubama seda enda elus. But we can give him a place in our life. Aga me võime nii-öelda anda saatanale maad. The Bible says if we go to bed angry, it's one way to give him a place in our life. Piibel räägib sellest, et kui me läheme voodisse vihasena, siis see on üks viis anda maad kuradele. This isn't written to an unbeliever. This is written to See ei ole Christians. kirjutatud uskmatutele, vaid usklikele. That we need to be careful not to give Satan a place where he can come and hold on to our Et me lives. peaksime olema kindlad, et me ei anna saatanale maad selleks, et tema saaks hoida meist kinni. Because he will try to pull you away from God. Tema üritab sind kiskuda eemale Jumalast. So what are you going to do? Seega, mida sina teed? What are we going to do in living in this world where he can still work? Mida meie saame teha siin maailmas, kus saatan veel tegutseb? We need to guard our gates. Me peame valvama enda väravaid. We need to guard the access to our Me peame lives. nii-öelda valvama neid väravaid, kus me laseme informatsiooni ja asju enda ellu. Why do I not watch scary movies? Miks ma näiteks ei vaata hirmsaid filme? Are you just weak? Sa ei karda neid õudukaid, No. sa kardad neid õudukaid vaata lihtsalt. I'm guarding my gates. Ei, ma selle läbi valvan enda väravaid. I'm not letting those things come in to even have a little bit of Ma ei influence. luba nendele